الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله وعنه يعني أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. يتي الله سبحانه وتعالى tedduɗo mawnuɗo towuɗo seniɗo handuɗo yettede yen tori yo juulu ene laara meɗen Muhammad sallllahu alayhi wa sallam omo anule meɗen saabu yurmede yo juule sahaba ɓen fof o juula e hoore kala jokkuɗo dina kaɓe jokkuno kan Allah tawara kan dina jokkuɗen allahumma amin. Geli en fuɗɗike dambugal ɗo fi ɓural yiɗidirgol fi Allah e rerɗingol kadi yo yimɓe ɓe yiɗidir fi Allah. Si tawi neɗɗo on o yiɗi goɗɗo fi Allah yo andinmo o yinna mbeɗo yiɗuma de fi Allah. Si tawi goɗɗo kadi wi'ima miɗo yiɗuma fi Allah ko honɗum jabotoɗama. Ngal dambugal ɗon fuɗɗiɗen. Abu Hurayra o wi'i taman o hadis ɗo kanko watti hadisaji 397 o inni nelaɗo maaki inna allaha ta'ala yaqulu yawma alqiyama allahu bajjo seniɗo on hino wi'o e yande dargal o inna ayna almutahabbuna bi jalali ko honto yiɗidirnoɓe sabu mangu angun hara ko sabu mangu angun wanno ha ɓe weldi honto weldunoɓe fi am ɓen fi honɗum o landori na o ndema wanda haymo andi o wi alyawma hande udilluhum mi ɗuway ɓe fi dilli ka ɗowdi an ɗo mi ɗowdinay ɓe ka ɗowdi an ɗo yawma la dilla illa dilli ñande ɗowdi ala sina ɗowdi andin yawmal qiyama Allah hay nokku ka goɗɗo ɗuwo so wona ka ley ɗowdi arshe Allah nokkugo ala tanti hun ala leggal ala waado ala hay hunde ɗon tu ɗo inna honto weldunoɓe fi am ɓen mi ɗuwa ɓe ka ɗowdi an ɗo ñande ɗowdi ala sinadi ɗo. Rawahu Muslim. Hadisi ɗimmon ɗo kanko watti 397 fayin ko Abu Hurayra filli qala o wi qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo Allah on maaki walladhi nafsi biyadihi mi wondiri o mo wonki an woni e jungo mum. Allah subhanahu wa ta'ala kanko o wondira ko faala o kono enen en daga ka wondiren sina kanko Allah inde makko ɗen e sifaji makko ɗin. O nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wondiri ɗo e sifaji Allah ɗin walladhi nafsi biyadihi mi wondiri o mo wonki an woni e jungo mum. Ko hombo wonki nelaɗo woni e jungo mum Allah subhanahu wa ta'ala sallaka wondira non sallaka inna walladhi khalaqa as-samawati wal ard wa rabbil ka'bah والذي خلقني والذي رزقني والذي يحييني والذي يميتني نفون سلك وندنا لا دوندي ووي لا تدخلوا الجنة وناتتا الجنة حتى تؤمنوا ها ونون جلب غومدينو وناتا الجنة غومدينالي فيو بلت ووي ولا تؤمنوا حتى تحابوا on gomɗinta kadi ha yiɗidiron gomɗinal timmugal ngal on wawatangal heɓude so on weldali o wi awala adullukum ene mi tindinta on
ala shay'in hunde idha fa'altumuhu so wadinde tahabbtum on welday on yididiray on natal janna on gomdinali on gomdinta on yididirali on akatano mi yeto goddum taw se on wadi dum on yididiray manamu be wi ay naam yeto men o wi hino hunaden do afshu salama bainakum sakite salminango gon hakkunde mon hiwrondire salmodire ka fottuɗo on wowi assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullah son waɗi ɗum tun on welde ɗum ɗo woni corawol fi weldigal ngal hakkunde julɓe ɓe ko heewugol hiwrondirgol tawi tun o ɗo komo annduɗa on tun hiwrotoɗa dara on tigi tenjinamo ha si tawi nandanimo emo andi wattanila ha ɓe fotta si tawi wona kanko tun hucca salminta sinamo andi ɗum ɗon ko ella afshu fasha yafshu ma afsha yufshi ifsha'an sakite sare lancite hakkunde moɗon hiwrodiral ngal rawahu muslim ko filli hadis on ko imam muslim hadis tammon ɗo kanko watti 179 fayin ko kanko abu hurayra fillimo ani nabiyi o itti enelaɗo sallllahu alayhi wa sallam oɗo hadis o feƴƴino ɓaawo anna rajulan wonde gorko goo zara akhan lahu o juuroyke siɗɗo makko fi qariyatin ukhra wonɗo e saare goo na saare ka woni ɗon kanko o yahi o déplacé o wi saare ka woni ɗon o yahi juuroyagol musidɗo makko wonɗo e saare goo fa arsada llahu lahu ala madrajatihi malakan allah subhanahu wa taala habbinoyi ka laawol makko habbinoyimo toon sakkinoyi toon malaikajo sakkimo toon habbimo ha o hewti ɗo jangguiɗen hadis on ɓaawo o inni ko honto fokkutuɗa o wi koye saare kaarire honɗum wonma naɓde toon ko musidɗo hanno toon momi weldi komi woni yaade juuragol o inni abi nimatin tarubbuha ko nema mo faalaɗa ɓeydude mo wonɗa heɓirde sengo makko on owe mi yiɗimo tun fi allah wa dakara alhaditha o janti hadith o ila gawli haka konngol makko kanko nelaɗo ka o maaki inna allaha malaikajo wi inna allaha qad ahabbaka allah yiɗima kama ahbabtahu fihi wono yiɗirɗa on ɗon on fi allah hadith on feƴƴi ɓaawo rawahu muslim wa gadi sabaga bilbabi qablahu ɗo shahidu on en hadis on no gasa e dambugal ngal ɓaawa no gasa e ngal ɗo wonde si tawi neɗɗo o yiɗiri goɗɗo fi allah allah kadi yiɗay on tigi oɗo ko allah yiɗirimo gon ko sabu o yiɗi siɗɗo makko on fi allah o immike o yahi juuroyagol mo o hadis heɗɗo ɗo ko kanko watti 380 وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار إتاما البراء بن عازب يوالا ويلتنمو وإتي أنا لا دوون دينا لا ماكي في بيتاكم بمدينة وماكي لا يحبهم يدتا بيتاكم بمدينة إلا مؤمن سونا قوم دين دو mo yiɗi ɓe yiɗugol ɓe ngol ko maande julɗan kaagal maande gomɗingol wala yubgiduhum tikkantaɓe kadi illa munafiqun so wona nafigijo e jaka chia rafida buyi maɓɓe ko nafigi ɓe ɓay ɓe yiɗa wona muhajirina wona ansar kamɓe ko ɓe wi ko yimɓe suudnelaɗo ɗum tun kamɓe ɓe yiɗi yiɗata yimɓe ta kamɓe ɓe madina so wona julɗo gomɗinɗo añataɓe sina nafigijo man ahabbahum mo yiɗiɓe ahabbahu llahu allah yiɗaymo wa man abgadahum mo tikkaniɓe abgadahu llahu allahu kadi tikkanaymo muttafaqu alayhi no fotta e sellugol o hadis ɗo e jakka añugol ɓe sahabaɓe nelaɗo tentiniɓe ta kamɓe madina ɗum ko albala'u ko musiba koy hadis naye bon ɗo kanko watti 380 وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول معاذ بن جبل وفي منانين لا أنماك قال الله سبحانه وتعالى ما عز وجل الله تدد موندون وفي ما أدالي المتحابون في جلالي weldu ɓe sabu mangu angu yiɗidir ɓe sabu mangu angu lahum no wodani ɓe manabiru gangune mimbar ko nokku towɗo tirbine heɓe mari tirbine ji min nuurin immorde annoraji yahbituhum nnabiyuna washuhada'u no wooɗeɓe annaba ɓen e yamɓe shahidi ɓen woodegol ko wigol wattimmi ye wattimmi kaari he ndaari ka kaari woni fotono hara ko min woni ɗon ɓeeɗo welduɓe fi allah allah subhanahu wa taala warnaɓe place ji ñande dargal kaɓe wonata ɗon hakkude tagore nden haray no toowi no jalbi no huɓɓa no foti hay annabaɓe goo e yamɓe shahidi goo si hayni keɓe ɗon inna ko homɓe ni wattimmi ɓe tippimmi ka ɓe woni ɗon ribta hasad no serti seeɗa hasad gañaneni ɗin ko yon tigi yelo nemam wonɗo e juuɗe goɗɗo yo nema on iwu no iwri o amma ribta on ko yelagol ko kaari allah okki kaari ko e moƴƴere min kadi yo allah okkan sifa ɗum en mbahara allah no okkaynomi sifa ɗum min kadi mi waɗa sifa ɗe moƴƴereji ɗi o waɗayno ɗum ɗo ko ribta ɗum ɗo ella ala e muɗum ɗo ndaare annabaɓe e yamɓe shahid ɓe e towgol mum daraja ɓe e joddi mum mawdi ɓe e hittugol ko allah kono ɓe welduɓe fi allah kaɓe waɗoyte ɗon ta woɓɓe ɓeeɗa hewtali on place sabuna a yelata ko hunde si wona tawde a heɓali nden ɗon hinde ɓuuri ko heɓuɗa ko rawahu tirmidi wagala hadithun hasanun sahih ko imamu tirmidi filli o wi hadise on no moƴƴi no selli cheikh albani o maki hadise o no selli ka sahihul jami torki allah yo allah waɗe yiɗidirɓe saabu makko o okkora en kadi ko o foti yiɗidirɓe saabu makko ɓen wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyihi l amin halam no guerɗoɗa hiwragol yimɓatande wa aleykum salam tani assalamu aleykum on jarama ma kaarijo hoɓe kono ɓe jaɓata jabat kam fu ha kadi ɗum andi joni kadi on wata yidde ɗon ko kadi woni ella ala on ti kañum sa fotti e goɗɗo a wima assalamu aleykum ko hani konko yo wi wa aleykum salam wa rahmatullah barakatu noon so fuɗɗo ɗon e yettirgol yettore mon nden tana laatogiɗa e jaam ɓey gurande ɗum ɗo kono joni noon no woodi woɓɓe awi assalamu aleykum inna tana laaton assalamu aleykum jarama woodi kaari hara wigol wa aleykum salam konngol wa aleykum salam haray hiɓe towni tani woɓɓe go kadi no yiya ɗum wonde ɗum ko aadaji ko yin ko dina madrasa ko dina madrasa ko ɓen ka yiɗa wo ko salamu aleykum salamu aleykum salamu aleykum salamu aleykum tawde koko sunna on ari kamen ga sakiti ko ɗum ɓuri sakutude kadi wigol salamu aleykum no joni wona sonnajo o ara o tawa sonnaɓe o innaɓe assalamu aleykum ma o tawa wolɓe o innaɓe assalamu aleykum ma ara tawa sonnaɓe innaɓe assalamu aleykum ɓe inna wa aleykum salam ɗum ko kañum e sunna on ɗo ardi hari enen aada men on hari anda ɗum sa sonnajo so a wimo salamu aleykum ko innata ɓe alaga assalamu aleykum ɓe alaga hari ɗum ɗon hari no teddi e hunduko sonnajo wigol wa aleykum salam ma kanko tigo inna assalamu aleykum ɗum ɗon hari ɗum ko sénégal e anda sénégal kamɓe fof salminay kala ɓe salminay salamu aleykum salamu aleykum no wayi o no wayi si tawi oɗo a wimo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh o yettirima o jaabitori jaabawol goo ta ɗum haɗu an wimo tun an assalamu ka fotto ɗo wi assalamu aleykum ella o ala so hay so salmitaki
an salmita tum an salmin tum an ko baraji marɗa sincugol salminagon ko sunna ruttugol salminagon ko farilla allah subahana taala wi wa ida huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha fa hayyu bi ahsana minha ko yamirore so hiwrama hiwrango hiwrite hiwrango ɓurgo moƴƴude ko hiwra ɗon ko ma ɗum kan awa hiwrita ɗon beru ko hiwra ɗon ko kono taw on tigi wi joni ɓay o hiwritata ko ma simi miyimo assalamu aleykum o wiyata waleykum salam joni mi terto yon tigi wowdu kañum o heɓa e baraji o billahi tawfiq